1 week from the state legislator. Program watch kung kau na batasan option PIO dan apol o kawitan option speaker. O ngay sa pulmamay lato sindiya eliwat kar maban saksakare ko John Wayne out of an wrong watch. Rupuya kiye ban batch pacho nindang amawe iban chiyang kiye jungal sakaran kapi mo paulak pangkukuran anilap sa machay coach. Jungal sakaran kay boni o paulak po na rakso ko yan po bayu. Paulak pangkukuran isananggan ko. Tacho wan ko sabon marlugan ko. Nanalam ko o nangganye ko. Wow choror to ko sabon machay kap na yan win po the Honorable Stevenson Joseph. Karyawan kapina Honorable Francisco Yuanes. Speaker and Pompey State Legislator Kaysapeo, the Honorable Marvin T. Yamauchi, o Yamang Senator, Honorable Senators Kankoros. Son Kopung Labalak and Wayne Pompey, the Honorable Nelson Joseph, o Yamamui Son Kopung Kankoros. HMR Sakaratan Wow and Pilkak Lelem Labalak Kritikan Koros ng Pelian Chiyak, Momotso o government. Tacho wan waun kwi John Wayne Pompey yung sa machanang kalal len masligan kalal watch. Rakach o koros tacho ng program watch. Nepeporo riya sa kwano, daran kauno riya riya sa tayo. Sapol machay kwining kawata ko sa net kay sa kay Wan Wayne Pompey, chialangar nan rang kalmaysak and aray chungar wiya lamalam ko santik kayo and nandiyan tatawkoch. Kulok isap minichaysap tawdi na mesang nan wasan wiya lamalam pay labalap nan kolonya. Sapol machay speaker, the Honorable Marvin T. Yamaguchi, mabachawan rachungata wiya lamalam watch o kamawa gulolawan rachungata sambuan parante Senator Edgar. Rupuya pachatiyan ran watch chungalan clear quorum ayon sansan may oralap tayong namumotong sa watch kachi o apalinan ran kadmaysak and wiyalamalam pasantik kayo watch. Oralap kayo ye watawat tan te alal tan journal. Sansan may journal and ran kaysa pisu and wiyalamalam watch alal tar sang mamot unsa. Oralap karyaw, ye standing committee report, the report sang committee kan. Panara oralap watch and sansan me report yung mamie, me ye standing committee report nampe, isa karyaw le pinyal riya isa tayo. Me itan and kabinaya chumol men kapese nampe sarawano le pinyal riya isa tayo. Me pit chumalitit om terakteran R&T, Makokoyangar kamtian R&T, the kamtian kirtampayan way, me Senator Edward Pachawan Muya Chairman. Sansan maropos watch alaltar sang mumot unsap and Pompey State Legislator Kaysapeo. Iraoralap kasilu, ye pil kalantar the kamumatang ko sa net kan. And sansalong John Wayne Pompey unsap makamumatang ko sa neteo mamiyaga na raoralap watch. Me ye kamumatang ko sa net ng besaroyo labnyal riya sa tayo. Me songasongan wakit one money kay omre kay tan kamarain. Ong karyaw o kimsak lang watawat. Sansaler makamumatang ko sa net watch kapese sang Senator Court, mawya chairman ng kamtiyan money o irawatch kapandalar. Kimsak lang raoralap ye nomination te ititakan. Sansan me pan raoralap watch ititayo me miya me topa Mr. Jason Walcher ong apolpen kamtan kirtan payan buhay, the director and R&T. May paytad lang ang mumotong sa watch ng standing committee report ng Pesa Kriyaw na Binyal Riyasak tayo. Ang kaksan sa lamawang John Way, may tita manet, so chalet ka manaman, and kwinang kawata ko sa net kay Sabaw and Wayne Pompey, no usus walo A o usus sa Kriyaw so.
Nipekwari sa walu, tarong kao na riya kitri sa tayo. Sa palmachay ko ng kawata ko sa net kaysa kayo and win ponpe. Tachuan chialanger ng ram kalmay sa kriyaw and aray chungal kuya lang alam ko sante kayo. And nanti ang tatok watch kulok isa kayo ministry isa tawli mon sa was. Nang wasam kuya lang alam, payla balap ng Bologna. Sa palmachay speaker, the Honorable Marvin T. Yamaguchi, may tachuan rachungatar kuya lang alam watch o kamawa gulolawan rachungata San Paronte Senator Perez. Erpuekia miayer quorum, ayan sansan may raralap riyaw may bachatian ranwatch kachi o apali ng ran kalmesa priyawatch. Iraralap kayo ye unfinished business tetatong kan may polpe sa ibinche unsagla. Tan raralap wat sansan may kamumatang ko sa net ng Pesero eo lepnial riyesak tayo LTO. May songosoman wakit irekay ng sabon machay pocheten tarong mon riyagut riyesak tayo. Sansan may rawach kapantala puengkak tasan to iran kamumatan waktak lagi. Itawan long kamumatan ko sa netwatch kamumatan waktak lawano me epwen nan wiyala malamwatch o ime pansansan ta. Kayo kamumatang taklanan te isap tayo, lebenyan priisap tayo. Mesongosoman kap kapachayan o kalautela wan moniyo tan division and clerk ng legislator puen sawasa o tapon isais o ngrelchon tatongkan. Kamumatawach kapesesang Senator Coy, Mawia Chairman and Committee Moni o alalta sa mumot unsap watch. Kerjau, ye kamu matang waktu kelanan te isak lemau, lebihnya ria isak tayu. Mesong-mesongan kata cahaya ngeracuk-cuk kerjau, and title tuau, and sapal macam kosonnet and win pompe nante isak li lebihnya opis li isak tuau, lebihnya ria isak silu. Niatan kata cahaya iracuk-cuk kap, me ye iracuk-cuk tuau lebihnya isak kerjau, om North Pacific Regional Championship Tennis Tournament. Kamu matawach kapesesang Senator Simram o alantar sa mumot unsak and puinong kawata ko sa net kaysa kayo. Kasi luyay kamu matangwak taklanan te isa ko no lepnian riyesak tayo. May pilsongasongan kapachayang tamasan sa ler kawawan moni yung may pachpachon wan chala nen te 10,000 wan kak. Sa wasaranan di may nas walu karang kaunoria ketri isak tayo. Kamu matawach kapesesang Senator Perez, Mawia Chairman and Chayan ko o alaltar sa mumotong sa watch. Kapayo ye kamu matawag taklanan te isa kesu, may pilsongasong and kapachayang wan chala kit isupkusilisa ong tamasan sa ler. Puenkak sa wases silak and rail seri pilipilita kay metangwalian ponpe om nisiyay and spelling P nan wenpuan. Kamu matawach kapesesang Senator Mofik o kapantala o kopkoyangar kamtian moni and kakchair. Kalimaw ye kamu matan waktaklanan te isak walu lebihnya riyesak tayo. May pilsongasong and kapachayang wanchala riyanan om tamasan sa ler puankak apari sa pisan internet o om tagan naslikan bombekan. Kamu matawach kapesesang Senator Edward Mawia Chairman ng Kamtian Kirtan Bayan Way o alalta sa mumotong sa watch. Kayong sakla, ye kamu matang waktak lanante, isak tuaw, lepnial ria isak tuaw. Mesong-song en kapachayang iraputuk-putuk riyaw, ong irachuk-chuk lumaw lepni silu. En sapol machay kosonet en buin bombe nante, isak li lepnial, okis li isak tuaw. Lepnial ria isak silu, wanchala, nen, wasawaset, data conference. Kamu matawach kapesesang floor litera pram o alalta sa mumot unsap.
Kung san makamumatan ko sa net ng lebnial riyesa tayo alti pilkapantala ko pechek kanine and kakuyaw. Kung sa plan ireoralat yay resolution calendar te kamumatan kapkamkan. Tan ireoralat poch kamumatan kapkapeo me yay kamumatan kapkap ng isak lebnial riyesa tayo. Me song and kak wakitala o kasaneti kanto kan ong taron moni Weeket riyesa tayo. Kamu matawag kapese sang Senator Corn mawiya Chairman ng Kamtian Moni o alalta sa momot unsa watch no susi sa kwalu A o socha na uwa. Ni pekwaro riyesa tuwaw tarang kao na Weeket riyesa tayo. Sa pol na siya pinong kawata ko sa net kaysa kaya one pe Kacawan siya langer na naray buya lang pasanti kayo and tiyan tatawag ong nanran kalmaysak silu kula kaysak minichaysak tawli na maysak nang wasaan buya lang pay labalak ng kolonya. Sa kulman siya speaker the Honorable Marvin T. Yamaguchi may kacawan ruchungatar buya lang watch o kamuwa kulawlawan ruchungata sang wamparon de Senator Net. Eri apo ya kupacha tiyan ran watch ngalen pier quarter ayan sa long way pakon and when pon pay me ireorala priyaw me pachatian ran watch kachi o apalinan ran kalmaysak sidu watch o me pansan salta ireorala payu yay alalta tawata venture ne sansan me watch alalta samomot unsa watch ireorala kriyaw yay unfinished business Tetotong kan me kolpesay kuncho unsakla. Tan reorala pot san makamumatan pep me kolpesay unsakla. Me yay kamumatan pep ng peseroyo lepinyal riyesa payo LTO o karyaw o kim saklang watawat. Kung san salamawong chon win pompe yunsak Meniya kamumatan waktak lariyaw may itawen long kamumatan kaptak watch. Kamumatan waktak lakayo yay kamumatan nempe. Riyesa kayo lepinyal riyesa tayo. Mesong-songan kak kapachayang irachikuchuk riyaw en ralaw kwalu lepinyal limaw en sapul machay kosonetan buin pompe. Nempe isak li lepinyal okusli sak tuwaw lepinyal riyesa silu. Mepekpeku wancala 250,000 kuan kap kolokol o tapun poinan rai chon tatong kanen kamumatan waktak lawach kapese sang Senator Perez mawiya kamti Chairman and Kamti and Chayan ko o kamumatan waktak lawach alalta sa momot unsak and kuinong kawata ko sa net kaysa kayo and buin pompe kamumatan waktak lanan karyaw yay kamumatan waktak lanan riyesa kriyaw lepinyal riyesa tayo mesong-songan kapachayang rachikuchuk kriyaw ang title tuwaw and sapol na siya ko sa netan win pompe nambe isak li lepinyal okpisilisak tuwaw lepinyal riyesa silu mesong-songan mutala niya bang kapachayang rachikuchuk tuwaw lepinyal isak kriyaw mepekpeku wancala limanan the 50,000 kuangkak aleta appointment pay type testo sa mabangkin tato kong pompe yaus nan buin away kamumatan waktak lawach kapese sang Senator Net mawiya Chairman ng Kamtian Roson Mau o alalta sa momot unsak ang kuinong kawata ko sa net kaysa kayo ang buin pompe erupuego kamumatan waktak lapukache alalta Mech no kupetier kamumatan ko sa net nempesero lepinyal riyesa tayo LTO uyala LT riyaw o alalta no susi sa tuwaw A o socha na uwa. Meche siya utagan Rongen Weeket ng Legislature o sa pilpapidyo luklukay siya kupurakan o nan utagan Rongen may banda siya utamur. Kalangan o Kaselelia.